Siriya program yasisimuka kandi ko twakoraga nsanga twino mjenyi akasheshaka twine omuchara Immaculate ategereza nakora n'ekitongore kiri kureberera abantu abine oburema aha mibiri yabo enewe naje kwa nayongera kutweshoboreraho konka akasheshaka twenda kuganira handwara inatina ajikoraho research na jantu what endwara ya arthritis rwe norujungu norushaho nakubitero muri nyankore then abanyuma turebe erieta omubana erieta ombantu bakuru bishiyo neretwa cyo mbana neretwa ki ombantu bakuru hariho ibintu byakwasa kwa biri general bikureta ya ebikuretera twena abatona bakuru yatwata risk factors zone ziha najiro bwoba konka ni babantu kandi nzibatuyine okutwakubasa kubirwanisa aho kuba there is always a solution when twakwakira nishabangu otoyanjora nirye sister Charity nashobora kureba nabara kutureba mwena nashimira kuba nibera izuba amazina ni Immaculate ategereza nko kumwahora ninkora n'ekitongore ekiro ku bodaboda abantu abarukuburema so kutwabentu kura tukantuma ngo burema nebe byo kureba umuntu ahendekera umukono umuntu arwire polio umuntu nko muto gukashikama konka tushanje ngo hariho invisible disabilities ezizire kandi zimunzi increasing at a high rate so that forcinga okora creating awareness okora ehuru so that umuntu amanye ekikugenda mu misho so nicyo cyandeta herizo takwakira webare mnonga namwe ni cyandeta na mnonga rizoba nyenda kugamba handwara iba kweta arthritis endwara y'ingingo igitwatuma ngo umuntu kurwara ingingo n'ubukuru nyokwenkuru konka tukiri ingingo nezezezezeze wena kutwehendera bona hamwe hone yo kwana hendera umugongo ebisya umahwa yes so tukantuma ngo ezo nizurwa abantu bakora bonka yes no konka arthritis ine bikabinji ebirebe so ine bikabinji eje kumanya neitur kweta osteoarthritis eje kushasha ingingo eje yabukuru kushanga ngo umuntu yakora then katiregererwa hagati y'amaguru y'amagufa yahwaho then yatandika kushasha so cyo niyo twakuze ntumanya konka tarwe ndware zindi I mean types zindi arthritis in over 100 types yes so konka changa nanye nyine konka tinka kimanye so konka eyamana munonga ni autoimmune eyo mubiro gwawe gurukwetera ukashanga utine cyo kuchikora ejo neisha mbere nugwechanga gwerwansa oronde cyo gukora kikuburira kandi kizuba umunonga kugira ngo nware gite kucara ngabaka we cannot manage it rengere stage ya kabiri mujimanejinga kumaro bwira buringwa ninga just turanayo umwaka kawa ikintu noza kuturana cyo kintu cyawe ko kuturebera abantu basirimu HIV nababasa kutura nayo niyo wamanyo kwerebera nk'umuntu uka accepting oteshija you can be able to live a quality of life so ekitongore kinkora nacho nutwenda abantu nabina arthritis abine bindi birwara disabilities ezinde zitakurebuka ka mental health ka sickle cells to have a better way of life so nicho cyandeta hanuya ekitongore shimba cyeta bata Danzig handicap for band n'ekitongore wanji okay Danzig handicap for band Danzig yes ni churuga Denmark okay yes konka na mnonga erizo bantwenda ngo tukwate tutambure the Arthritis Association of Uganda akoresha ncyo kitongore cyo kutwara abaruira bine nanka arthritis mu Uganda so ninza kutugendera umukitejo okay so wajangwera common neya autoimmune
umubiri kushangana ugwerwa sabunka Yes. kushangana ugwerya Aha. go gwonka Yes. hazanye nango ntebekanise eco nikiba aha abantu b'emyaka eri kwingana kiwajango eri yane ito tumanyire y'abantu bakuru mbwena hateji does it cut across ezo mbane ezo mbishina nahigulu Yes. Ejineza bora hamwe. Tano mbana? Yes, omwana w'umyaka ebiri ow'umwaka gumwe ozara akana oreba kino omushwija burishaha akana noza kakwataho katere nduru. izo ni signs nawe Yes, ni Ombana? signs ombana. Aha. Akana nkarra buri izuba kana omubiri nogushubuka. Yes. So ejo ntugeta idio n'ey'abaana niyo eri most common ombana konka nigenda nekura. yego Omwana yarenze emyaka 14 hati yehinduka. ibikindi Eba rheumatoid now. Yes. Ehinduka ebekindi konka abana bato ntukoresa statistics za Murago Rheumatology Clinic. We are experiencing a high rate y'abana bine oburwiro. yego So lifestyle changes nizo turi kugira ngo nizo zirimo nizireta oburwiro bukweyongera. hatinanisha ngo tugende mpora mpora Yes. signs Signs eziri kworeka endwareji harimo mu bana tubanze twagire kitwazisiye Okay. twaheza turebe nenche kikuzireta ombana Okay. Signs kasutandikiraho. Omubana most especially omushwijo guri uncontrollable. yego Ogenda oraguza omushwijo omwana ayine omurro oraguza omushwijo gwa burijo tugurumu oraguza ebindi buri warateberomu. kabayo kapipa pipa Omwana napipa narra kuba nanashasha yego nanashasha munonga nanashasha nkahi amaraka omunjingo omubiri gwona enyama nerves omutwe buri kimwe konka omwana nabaso butakigera ki obutakwe explaininga. So akana nkarora akana nkahora akana skin nehinduka eba red oreba mu joints yaba red hazimba zimba. Yes. Oreba kana bo hatanga kuje byamera habuntu nkobo mpaha. Yes. So tuzimba zimba yes aza tugumaho wotaragwizi. yego So izo ni signs izo ni signs. So stiffness orakana kakwatarayo kati. okay Yes. Obo kacicire kagera nkakati. urakagararamba Yes, karemerayo. Ninga kaba karimo kazana uri akakwatarayo kaburagaragayo. So those are some of them. the signs Yes, then mbakuru kugira ngo tuba turi active no kuremeramo yawe ya burijo ozimba ugira inflammation barebe ubura range of motion utakubasa no kwimusiya umukono utakubasa no kukiriza ikikopo cyacaye kuceha utakubasa no kurra burangite konka shobo neya karorengo tukuza kwikahageje tuba turi ka stage 3 ninga stage 4 yego ako bwiro winji tukujumanya until it is too late. yego Yes. So hati yes. nyenda ngo turebe aha nshongeza kwasa kwanzirete ndwareji omubana tubone tuzena naha bakuru. Yes. So kana kanu butoka butakasisire stane ya leta heje ejo nwara ndikwenda mugire ngo neyo kushisha. Ejo nwara ndiyo kushisha. Ombero no gwechanga bwechangs. yes Yes. Konka twine risk factors tukukira kweta risk factors. Nka washangire omukika cyanyu mwene mu muntu wabakokosere. Washangire ngo muze akatambara ati ninga kaya kokosura umukono. Obo bwire nanka technology ketakize ngo baraguze you could be at a risk baharo types as athletes as kugendera umunchi umushagamo. okay Especially in cases abana neberi gene mutation genes on zibazine mwaka akabuziremo. So yes ombero gwawe no matwi no obutafari then hamwe na immunity yite root protecting. So abasurukare bitu bombiri batakinga obutafara bwitu thinking ne foreign body nabazugu yego so no orito wawe teka ngo yanafutahira exactly koito wawe so nicho churukuruga especially for rheumatoid arthritis and eje yabana. okay yes so then osteoarthritis eje twakuzire ntumanya naye birebene attacking abana especially ko mwana yari mu sports munonga
ushanka nakatanga kurwara amaguru y'ikari kuza kushira umusenior 4 senior 5 yes so ejo nayo eriyo mbana kandi no mbantu bakuru then twine yezindi za gout tema yawe ararebera umuntu azimbere nk'ekimpa cyone kigizere kitwenda gout ni manye yamara gout yes gout no bashaka kugira ngo neretwa too much accumulation of uric acid mu mubiri gwawe konkanda rebero zimbere nkahe bintu binji so bar hamwe yo kureba akagingo nihije he kintu kimera kizamu omwe hazamo na mahira say on public TV it is okay abakora hatamaze bageti babaza kuba draining so it is expensive to treat hamwe no kujisuppressing kujito mu remission akube mbazi kugira ngo mishikaye mwagwasa kujimaintain injira okay akubate kuchira yakwata kinjire neba yija so the only way you can work with it no kujisuppressing ukabone mbaze shikire yes linda ho gace tubanze twaza umutima bw'abashuzi abakuretera twaba bahurira aha katubanze tukangeho gace umutima obu Immaculate Chumwinaha okutuganirira ahantu areji kuma program sisimka Nehinda okay inja mwakareba akarango ko kubika sente no haratumira umwana akaja ngo tambure mpora ngo kwenda no abayenda kushirika sente umudari bitu munywano wanje sente n'ekintu kikuru munonga gikwate uri kujejendesereza sente wagikwata kubi na numuka yawe niho katugarce aha mjenyi witu omuchara Immaculate ategereza orukorga omukitongore ekiri kureberera abantu abine oburema aha mibiri yabo haza kashesha ko mugando gwiyaturetera no gukwata ahandwara eyo kushasha enjingo arthritis eyagira ngo nekwata abato n'abakuru abaheza kutwagitaho twatwarebera obubonero umbana na no mbantu bakuru twatwahireba ebikugireta ombana mbona hatwaza kureba ibyakwasa kuba mbigireta ombantu bakuru hatebyo nibyo biha kubitonosha ngutwatana abana to twaza abana mnonga so n'abakuru nabo nitwe netwata so eyito y'abakuru eyito abetumanyirire no bageta osteoarthritis wear and tear of the joints when kwijo umuntu nakura then kugira ngo beno kora mnonga maybe uri umuntu wa sports so kushonera ku protectinga amagufa yijaneho samagufa gataka kwekuba negetera so hazo friction ejo wihamo inflammation yo kuzemba na nobusasi ijana yine mwakozeze yes so too much physical exercises nazo turebere ngo nizi accelerating osteoarthritis ngita wakuzana paka chini burizoba kongana management no twenda exercise so paka chini tine buzu okay so netugamba strenuous exercises nk'abantu abari kwiruka ba sprinting sports and all that football nico onkombukuru bwabo barukushanga barukushasha munonga okay yes so ombakuru ne presenting nayo nkombana oshango takubasa kutambura oshitama omugongo goragara ozo muhirucheya obozabiti oshango takubasa kwenabisa niwo no bano wegera orubehubeho norushwija konga kugira ngo urumukuru omwe oyeyiza so tuchuruku abakuru teru kubatera munonga nkabana akoba you can be able to kweyiza ojo tukonkana ashasha munonga tukanzo mwirwaro so nkabana bo most especially nshanga ya range konko mukuru it is okay you can easily know no kugamba so niwo no bano
no yosya omungingo uza kwata nkashanga no se no gusira handi ngo na norugoyo rwojure rukwateho so the whole of musculoskeletal system enyama navuzi ushanga umuntu ayine fatigue ushanga umuntu ayine umutwe gutakushira ushanga umuntu atahayiri mu kishweta ushanga no shasha to kubasa ku explaininga iyo buzibu buri konka nobura no shasha pain nyinji neberi mu maguru konka inflammation egende terombe rugona anenyama involved yes so ohura no shasha oburagimuka ozakitanda abantu bagira ngo no yekoza ekinkwenda kukirarifying erizo abantu bana bashasha it's on the someone omuntu oyine kubasa kumanya icyo yarukoraba akuba it is terrible to the extent that nuba no shasha 24/7 toka humuzaga obo mukasheshe obo muyihango obo mu mwazyo so it worsens na conditions nkembeho yija nyinji masozi zekwata enyama zekwata ukakanyara obora nagiye mukachitando obuhore umuntu nago hansi yes oba stiffness umuntu rero umuntu nayihindu nenga washitama munonga oza kuyimukoremo katuje ngo wari argendo rengo ryo mutaxi ryo mubasi oshiza kuyimuka uri umuntu yare kwimuka mu shuberwe cyaba mugira ngo bamuroga kashito nzo wakingonga ngonga yes so want to a misconception tuenda kujiha kuba ne kutera hansi omoteka kubuto hinondogire nekiragira ngo notekwa kuba no feeling ngo busasombera ubona ningane basa kwatanka side yife yonko shangeje neshashe geta kushasha ejo ninka osteoarthritis y'abakuru oshange nk'amajugonka nugo giye no buzo konka gautu bibya rupasi bya hebeje y'abana rheumatoid arthritis ejo no shasha hamwe every joint every muscle no shasha ko agamba exercises na nibi bintu kwamba training joints zitu nateka ina bakutira kwamba tina sangwe zakakondo zindi kujwara ngweshayo na nibuka byafayo no bahungira ngo is it related no it's not related ejo yarakakondo ya umbusinje anagira goba aha hati na nyenda ndebe aho twashangira ngo twajimanya nenje ikubasa gukorwaho kugira ngo umuntu asigaza amagara go kuturagara haca hakiri akwa twajimanyire ngo tekushira tekushira yes so echo kubanza umukumanaging endwareje niwo nkomuntu uwojirwire kucha acceptance takayeyanga ukashabesanga tikintu ngo nuwagenda nkebe burware butweretera no so don't be shy about it utakachitina kugira ngo uhine cyo wakozere cyakutera kugira ngo no wayo offending owasisire yakoroga no so nendwara nombero gwawo gukwerwana satine cyo kubasa kuchikoraho so acceptance nicho kintu cyo kubanza omu treatment na no okumanaging endwareje akuba akugira ngo it's a long term chronic illness ninga no burwire bwa orubere obura mu kubona hariyo kushika abo busasi bwa buri zoba oyetama yes so aho nho turi kwizeramu tukakugita groups zo kubodaboda yes mwambudabuda mutakungambira ngo yiciriza kandi nukushasha tukuwe twiyiza na za physiotherapy twiyiza counselors twiyiza treatment twiyiza ibyo byona physiotherapy mano ko kwata habi yangungo hacha physiotherapy it's different okay ninka exercise konka zota kubasa kwekorera eziri nkazo ababoko babina arthritis yo mugongo haro ibarukora nka electrotherapy bakuto mu cyoma okay yes to reducing pain yawe bakusenda kamo orgamo with some relief
ni cece chonka ninga hinenke mbaze yitubasa kumera kwatu nkaba HIV at least binakajuma ka buri izoba amanyatako ninza kemera nkambe handaje Okay. Ndashi Now that is intertwine treatment. So treatment to kubasa kuba treated utakabandeze kugera ki kuzo mu irwaro. Akuba tucino buzibu ngweje ndo harate kumanywa. Haro yes noza kabare twine yo nkabanta barakabara umuntu agiye ati nimba ndi yo mu irwaro umusubirizo bakunka nabashobora kumwicindwira. So nanabasha bamwe tubakumanya diagnosing asabantu bafuna rate diagnosis cyabatire bashashire munonga. So tucine emyanya ebiro mu ihanga erukora test sezo, that is National Referral Hospital Marago na Zambia Hospital na Zambia. Yes, so nubwo challenge yitwine yamani konka wahirirwa bakucebire barebere be kugendo misho bagimanyire emibazero. They are pain killers hamwe na emibazero suppressing immunity yawe ngwereke kuba overreactive Erike kurwana so we kuteka n'umuzugwetyo. So erukukakanya okagumachi omumbera. So omera pain killers we wazimeraje you're healthy. Obankabantu okay, you're healthy. For us healthy it is ability to do what you're supposed to do in life. Echo no basa kwe sicho kuriya yes no basa kugenda murumo gwawe ukore yes. To us that is health. Okay. Yes, a better way of living. Yes, so inechurwire chawe konka no basa kore mirimo yawe ya burijo. So to us that is health. So wahirirwe bakaje diagnosing ukajimanya no bakwembazi immune suppressants kujikipinga kujimara mane kitirize tananya habantu atara. So you kariyo baramubwawe ojuto muchome uriyo baramubwawe then pain yo neguma mu neguma mukonka humpano bano koresa bwa pain killers o exercising o changing diets omufite kugamba kuri yaje abantu barohoze nyama barohoze bisikire barohoze konka arthritis age ekwenda bintu bya shukari binji tekwenda bintu bisichire munonga akubebyo nibuhombero gwawe nanke jamani it's triggering. I don't know how maybe triggering ombero gwawe okongera singa nanke jo ebyo kurwana sombero gwaho kwerwana nebyongera mane je tirokotera utaka bukuchi. So waza haru wamire kijuma cyawe cyo kusuppressing agundi kandi wakawata yo byashugari bya soda bi. Yes wayeroga basically ntwe kweto kweroga. Yes so okuriaje natumayisa ngu o controlling a portion zawe we recommend ngo boyineho vegetables zibe half yemere yo kuza kuriya oriye byimba bitu bya burijo oriye shwiga oriye byacukamba bya ebyo tutarukwende wabiriyaje notana kuburamo oboyine cyo wakora huzo se chamani ariwe kureka think my treatment says na management and we applying to both ages abato na nabakuru. Then ikindi omwe family ninga our caretakers ninga abantu tukurana hano batusasira sorry konka metumjengu bad no it is bad akuba umuntu oguru uri on pain 24/7 wama no mchene no mubebesa sorry aburanaga jezaho ageyemerera ahura washanga ubuzima ari umusore state mbwena babera kimwe umwitara kimwe abo musore state konka we encourage families akuba noza kuzumwirwe bakuje exercise yesu mwana nashasha konka nko muzire nkanye nankisha reba ngo buriza wamunyega
ronda akatauro karimo amizi gakose munyiga ubugingo bwo mukasheshe so that ate mangu ari kure mangu atetera hansi kandi ukabona fractures izindi niwo umurwire wonanka wengingo katugiye ngo notura wenko munju raza amizi gawo umufrasco gasihihi n'ekitanda ori muko yenyiga oteshekira kose masozi zere kuri kashagama katamba yes wano mangu notura wenka yeyize make sure that tuwaza hakitanda kiringo yo kubasa kurwoketera hansi ukahanuka lifestyle changes yes korebe no kunda kapo kanokunda kinokunda try cut them off don't cut them off completely but adjust wareba ngo ekija nkabaga utabin accumulation of uric acid red meat no chendeza then when follow the doctor's advice okay akwako kwikayo bakwana na nutritionist to help you ukurebe cyoshimye kuba nori according to your type of arthritis. Okay, yes, ningenda tugaruke aha physiotherapy. Yes. How expensive is it? Wow. How can I do it at home in case it becomes that much expensive? So physiotherapy is expensive, that's the truth. Abakujikora bishini nibo bahi nabona bashaho no physiotherapists nabona bashaho bakatendeka bakoresha nyine akwa ba arthritis tukugira ngo buri umwe nabasa gukora physiotherapy akugira ngo ingingo zawo umwe ziba zine deformities so notera nka x-ray then bagisha physiotherapist akunyiga nareba nagenderera aha uburemu bwawo kuburi so tukugira ngo bikora abone physiotherapist we no goyo nyona namuronzere no hikayo no boine slip to discard nehende jera kimwe no so recommendation ne korwa hirwaro almost yeah baja gutwako bakugira ngo ningo mwe bakugira ngo bakumene bakora bati so nkitwa nk'ekitongore twehire yo kwega how to twakubasa kuyamba abantu aba mukatshanga mukashi yes no tubashanga omu districts zanyu twija tubegesa okumwakubasa kwemasaginga kwenyiga yes oko akuba it is expensive hatecho kitweraho kuchega ngmani nchikoro ha ochikoro tibyangu it is an expensive disease akubona okushango ine combination of 5 drugs akapain kirero kukorera buri izuba no itago juma biro burukajuma nakaru 12 hazo gwo no gumwe mampuriri yes so oshanga nko mukwezi really no yitaga ke mutwaro nga 50 so hata naza kusyo mwaka nkataho guno now that it is a chronic long illness necho turukujera expensive yes necho turukujera ngo manage the disease yourself omusha ukora kugira ati eki kirugeho tureke kugira imputo yes akuba wacurugaho omwe kikucendereza mbazi yo kumara omwe kikucendereza ha flayers attacks yego yes so yakuja turuga amarwa turuga kwa smoking leave it bitoyinda tubereke if for the betterment of no mubona ukakundota for the betterment okay one ochenda kubaho turugeho yes then ekindi learn how to take care of yourself akuba haro kugira atinyo hariho nkabine types za arthritis yo kushanga na arho taburisha na yosya yes so mponi bakurecommending anemyende yo kujwara so otakati na wori omukiyo jure na busha kwena ngo otakagira naki uturuturu skin rash and all that ugendo yoshukamiz feel free use ice packs koresa za ice oye megamege yo kushasha ningo wahora waba stiff koresa mizi gakosya oye utagate inyo bintu bikosya otakashwara wanoza pate oye na arthritis yegure iki jacket chawe it is your life akwa no kubera yo stiff abantu bari ubwo wanenda kusereyinga abantu bari obaragiye mukaho iwash time yes so nicho twantugira ngo learning how to manage it yourself it saves you
attacks Chichendeza na sente zona zo kushohoreza hashonga niyewe namagaru turagara hakiri bakira atangira gutugaruke abwatena na bya bizimba katwagira umukahumurishika nayo gere sorry twaza kumuraho kace banywano banje indwara ne ya arthritis kine Immaculate Ategereza ariyo natuganirira kutine kwantu jirwanisa n'ibindi katumure tuzomutuma bo bashobozi kutaragarce tujya kwantendera hando areji ekikuru mutangira misho yitegerezaho kwata utaragaho Nehinda 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 wabare okuguma ha programu ya sisimuka Tuchino mjanyi witu Immaculate ari yahanshonga ya arthritis ninga shendware yo kushasha injingo nakura n'ekitongore ekiri kubisaho kubesaho abantu abine ibintu nkebyo kana ngo kutwarira hamwe abantu abine oburemu ninga shoborema aha mibiri yabo ngwenu twatwara biro mu nshonga nyingi owaiza kutwegitaho turiyo ntwendera actually konka ninchine yo buzo nkabiro bushatu omunkwenda ngo atugarukire mu wajanga umuntu twakutunga ndwareji ko mwatandika kuzimba haza abantu nkabo mwe tubarebere azimba ke kintu kingana kitina aha nankahi so nyenda kora nahishira ha stage yagwaga zimba gogi no kubasa kuba managed kugira ngo no biruho konka meta kushasha ninga birugyo hariho medical procedures zibaru kubasa gukoraho bakabireducinga no basobota cooperating buri akuba most of them nizije hari buri ngingo yona so konkani babasa kureba ebiruko bimununga nkebyabarukire babishemeze then bakutaha amabazi ya antibiotics kuyambe then hataho batandikiye kwembazi yo kubasa kusuppressing immunity yao so na surgeries rumu washango kushwa hwireho bakwa implants bakutera mu kushone yes bakutera mu akanenera hip replacement surgeries uruho konko mwene tuzitina ajangu waza mu theater no which is not true. Yes, people have explored that option baragayo bagarika amarimo yabo. Yes kurekana nyende kindi turebe kuna kubanta ntaragwize ndwareji kwamba sa kuteka ngo n'umuceri no kurga hari shenkazi tatenkazi tuzomukora guzo ko cishahe kiraguju kuna kubantaragwize nibihe bine byakubasa kundukira. Now arthritis bataka babiha nuza kunywa bidomora byo bishaka konka turakira kubugu no mu birugu wawe ukuyerwanasa so taro kishaka cyo kugira ngo nekitamba arthritis bataka kubiha batari sente zawe batakura amahembe bataka kufera. Arthritis can only be managed umwirwaro and with right drugs. Konkata nazayo. Now obwotazayo manya nofa akuba rheumatoid arthritis especially ningeje y'abana ne attackinga ezindi organs z'umubiri umutima yebaha hazamu nkamizi kidneys zifeiringa mutana kuri umuntu nafa half bebitundu bimwe na bimwe so amisho gafa amino garagara ozimba umbero guba discoloration of the skin oshanga umuntu yiragura umuntu waba brown yiragura oboro ebintu byakutera birukushanka kisipe tare kisipi oshingira nkasikeru za mubiri things that are unexplainable tandika kokoka. Now nkebye bwana ogambaga zimbago nagazamo infection ejo infection yabe tare treated ntumukura ngo umuntu afire. So we have lost people abantu bafire kandi kiri mune yitabinji. Yanko mu COVID we lost about 27 of our members because bakabatina ko baratambure mutoka sikasta kugenda babura management abantu bafu. Hatu mwabana mutushomesa ngo tukore ki kugira ngo utakatunga endwareji ningashi tukaje kinjira tuta. Endwareji kugira ngo twakajimanyire munongo muyihanga
umwe n'okugimanya oshanga wakira stage ya kabiri konka wakimanya lifestyle changes tingwenda mbe nagirwire okay tokwenda ninyenda ntagirwara okutwarira hamwe okay hariho types ezotarayiruke yari yekwija neyije nkeze zirutukwiha mu bazire ziri generation ezeze yayenda nekwata at any age obori omwana obori mukuru oba wakikuru oba wagira ki ejo nekukwata at any time twakikiriza ekyo note yakushikiriza then ezindi hariho nkeza lifestyle changes wabona injury wabura kugitreatinga so wabona septic arthritis yakuriye okuguru yakuriye amagufa akakoko kariye amagufa gawahendera bakushazire ningomwe ejo arthritis nanka infection ya spreading inflammation ya spreading yakwata ebitunde bindi shaga mayiroko exactly wafa watusiga just because you mismanaged injury yawe then hariho ezindi zitukubasa kwehara nkawa wakirebire nyoko akakugira ngo nyoko enkuru yawe akaba yine ebyo bintu ruga bintu bisikire ruga bintu biruku straining nanka joints zawe ingingo zawe ruga bintu biruku amarwa okusmokinga okuriya kubi agantu gasikire munonga ebyo byona byesasire kuko watugambire byakubasa kugireta exactly tubasa okubitaho ka full stop niga tubicontrolling omukyara Immaculate ategereza okuruga mu kitongore echa dance bakita for band aha but mu kitechi nizera along the arthritis the Uganda Arthritis Association. Yes, so it is that one stakuringa arthritis eitukweta endwara y'ingingo no what chine kandi turiyo tugenderera okuhendera kandi ninyenda ngo atakarugira aha asige yatubumba bumbera ningashi yatuhendera kara tubiha bihe okutwakubasa okurwanisa endwareji kandi tukabasa kugira ngo arabe yagikwasirwe turonde nawo kutura handling in other words ibigambo byitu byaha muheru turukwendera okay ebigambo byanje turukwendera program eji bantumwe arthritis no burwire nkobundi mutabutina then ekindi nanishaba caregivers abazire abina abana batyo omwe muzire natera kana katera takana nekekoza onkawaro omwana ine obubonero na sweringa na yeno rushwija na rara nyabarawozo mwirwaro echina nishaba nomutu discriminating amara tuine ebintu mutwiruka mutwiruka and we feel bad tiena okuija out to associate with others so omuntu afuna depression ahendera nembaza jabandoninjire abuzaragazo mwirwaro niho umuntu atugendaho so tushaba acceptance from our family members from society then ekindi our spouses umushija kwatuma nanka mugongo gutuka abatachi basemera mu yaburizoba omukazi otanduka omujuma umushija yanga yahendera tagambere yahendera wase state wase ninjire ningo mukazi ye mwabashija babirukaho babasigaho abweze munja tobawenga yagenda ronda abanda bahurire so nanishaba ndukubeshengereza muri abaronde konkani tumuturebera yes muturebere mwana keshongora butina ino mbiri utashashe mwantu yamba mukatwara umuyirwaro mukatugurira hwiruche yazi mukatugurira braces tukaprotectinga na cage joints zitu nimbasa kushiriza chikopo nyenywise wampe no bwotaro wampa ka hwiruche ya nimbasa kuruka mpiko sitting room wampa emibazi yanje kajimiro mbwire naba ntachine manu gukwikayo nimbasa kugira ki
kuterera nanye ngaruka mu society n'abana bongo muzamunimba rebera n'abana mbarebera abare mnonga. thank you so much. Okwihaho nkabe nyenda ngumanye kunakwenda kutunga obuhwezi ubwanyu imwe nkimwe kutari kugira ngo nazo wirwarira ukatwara ngo amarwaro ni make agaruka urwana sendware jini gasha kubasa kujimanya haza nkabe nyenda ngo ntakashikiroko ninga ntakabona bwene imwe n'abarebira aha Tristan njiro unashikirira njiro kunabashikirira then you give me a go ahead somehow nkababona nta so twine namba zesimu that are toll free notera tubaru kucharginga yes 0800 145 146 Ijwe nemwe twine yindi 1800 145 147 tugarukire muri yo kubanza it's 146 then 147 yes. So nezukwaratana like that. So watera ezesimu nohika hashitongore echaba arthritis. Yes. Ninyesigango bone bakugambire yo kubasa kubona ubujanja bine bakubudabudo ko kubasa kwemanaginga bakubudabuda nibijo mwe bakubegesa eka yawo kwera kurebere omwe turebere ngo abantu bitu baruzi for free baruzingire mirumo so twegesa how you can kugira cyo wakorera umuka kikakwenta asya ukabona kasente ko gore mbazi which we call livelihood projects. Yes, I was in Sinjo last week and we did great at E&E farm. Tukatwara abantu bayigo kurondera hi kwinjira mu small spaces. Yes, because most people have arthritis tabaka competing favorably abari mnonga twadira umugisha okutunga obutumwa obu okorwa Immaculate ategereza kandi namba yazikuhereza bwana mutwiciriza ito tenderera abo kwa yakira kabisinsino nawe nefta hamu akabasa kudireti yabakorera mweno mwe bari kuturutiriza mwe bari kutureba nchiricho butungi charity omuhereza bwa program eji mbwenu katumure twije na mzee Bisinsino atarga. Thank you. Nehinda